Kako sam najavio i prošli put i tokom ovoga tjedna, dakle večeras s nama ovdje, kako bi rekao, direkt iz Njemačke, pošto nam je to čovjek još uvijek gastarbajter, Vlado Mikulić. Eto, posrećilo nam se, u stvari mi smo malo i čekali dok nam dođe ovaj Vlado ovdje na Urlab, ovdje iz Njemačke. Pa evo, dragi moj Vlado, ja ti želim dobrodošlicu ovdje u studio Radio Gruda. Hvala. Kako si mi ti? Jesi dobro? Dobro je, hvala Bogu. Kako je u Njemačkoj? Pa dobro, malo su loša vremena, kiše i tako, a inače sve drugo je ostalo dobro. Ajde, dobro. Ajde, ali mislim se sad kad si došao kući, dočim si vidio ovdje ovi naš kamen, da ti odmah malo popravilo se raspoloženje. Evo, s tebom je došlo i sunce, od sutra kažu vremenolozi staće kiše, pa će malo i sunce, sigurno ćeš i ti procvitati malo. Ajde, hvala Bogu. Ajde, dobro. Evo, dakle, imali smo te, dragi moj Vlado, imali smo te namjeru davno ugostiti. Pošto se i ti i ja već odavno znamo, bio si ti i prije gost ovdje na Radio Grudama. Eto, drago mi je da si opet ovdje gost, pa sam imao namjeru te ovdje ugostiti, ali mi je, evo, naš zajednički prijatelj Dragan Soldo mi je rekao da si ti još uvijek u Njemačkoj, pa mi je on rekao nemoj ga još predstaviti, pričekat ćemo da dođe iz Njemačke pa ćemo ga moći ugostiti, pa onda malo porazgovarati. Hvala dragi, pozdravljam ga sad s ovoga mjesta. Kako bi rekao, tebe bi smjestio ovako u ovu stariju generaciju naših guslara, pa evo na samom početku bi te volio pitati koje si ti godište? Ja sam 50. godište. A evo za naše slušatelji koji te ne znaju, ti si rodom iz? Ja sam rodom Široki općina, Široki Brijeg, Kočerin. A s Kočerina si ti, jel? Dobro, Mikulića ima i u Imotskom, vamo tamo. Kad sam prvi put čuo za tebe, onda sam mislio da si ti Mikulić iz Imotskoga. Onda su mi kasnije slušatelji isporavili, rekli nije to iz Imotskoga, nego on je s Kočerina. Pa evo ovako, pitao bi te, kad si ti ovako počeo učiti gusliti? To me tako zanima. Kako je to sve poteklo, kako je to sve počelo biti? A baš sam to htio reći, početak. Moj otac je radio na putevima i on je negdje gore kod Bradini gusle kupio, znate. Aha. I donio je kući i to gusle i on nije znao guslit, nije znao pjevat, ali znao je malo prstima gusliti. Da. I ja sam se zanimao za te gusle, ja sam te gusle počeo malo u konji opravljati, malo zatezati, tako i sređivati te gusle. I onda sam počeo guslit bilo mi negdje 10 godina. Tako. O, pa dobro, eto, ko mali dječarac je počeo, da. I ja sam i tako naklapao sam malo prstima i sve to, ali prste nisu išli kao pjevanje bolje, glas i to mi je malo zanimljivije bilo samo meni i ja sam to počeo. I prva moja pjesma koju se susjed uvijek nasmijavao s njima, kaže, bila jedna u Ružićin Kata, u Amziće bila je udata, Katin čovjek poginu u ratu, sve se Kati objesio u vratu, kad je bila na Goranci misa, stade Kata sjevati od bisa, kad je bila spod Goranaca, hoće Kata da se noga baca. To meni bilo zanimljivo kako se svi smijali. I tako, i to sam ja malo učio, neke 2-3 godine tako. I onda kad sam se malo zamomčio, malo sam se s toga kao zastidio i onda sam ja to napustio. Da. I onda sam u 20. godini otišao u Njemačku. I kad sam god dolazio od iz Njemačke, guse su vjesile gore iznad šporeta, još je bio onaj fijaker šporet. Da. I uvijek mi je malo naža ostalo to i gusalo, zašto sam to. I već 3. put kad sam dolazio iz Njemačke, velim sad ću ja to ponijeti sa sobom. I pošto sam imao jedan lijep, dobar posao i mogao sam na poslu, jer me niko nije slušao, mogao sam na poslu, nekom sam bageru radio na vodi, pošto nije niko me čuo i to, ja sam to uvijek ponesi malo na posao, sa sobom malo kući i tako sam ja... A reci mi to, kad si prvi put učio gusliti, jesi ti to sve sam od sebe učio ili si ipak imao nekoga u selu ko ti je barem pokaziva nešto? Nisam sam od sebe, jesam najviše sam od sebe, a pošto mi je otac malo znao je kucat prstima i to, onda sam ja to malo nekad pratio. Nije on često uzima, ali sam ja bio uporan i pratio to. Onda
ovako gdje sam slušao sa strane kao Milu pokojnog Bonđa, on je bio stariji od mene i to, i onda mi je uvijek drago kad bi dođe na Široki i kažu ono Milo, gusli tamo, ja bi uvijek trčao tamo, pošto me je to zanimalo. I onda si pratio, jel? Ja pratio se uvijek kako to, i onda su pričali, onda je kao Željko Šimić je već prije počeo i to, i onda sa i njegove malo, i onda Karamatića i Lauca to sam malo, pošto su uvijek pričali stari ljudi, Karamatić je stari guslar i dobar guslar, onda sa njegove one ploče još imam kao uspomenu kod kuće, stare njegove ploče. Da. A onda dobro, on je već bio pokojni, jel, kad ti Karamatić ili... Nije kad sam ja počeo, poslije nije kad sam počeo. Jesi išao do njega jedan put? Nisam. To ti uglavnom s ploča si pokupio. Ja sam to malo na pločom, volio sam te ploče slušati. Onda bi mogao reći, eto tako da si pomalo i samouk. A reci mi, sjećaš li se ovako dobro i ovo u Njemačkoj, koje su bile ove te prve pjesme kojima si pivao? Prva pjesma mi je bila, ujedno kaseta bila Kamen plače i Dodjelo raditi u tuđini. Koje godine si otišao u Njemačku raditi, koje su to bile otprilike godine? Otišao sam na crno 71. a 72. sam otišao na papire. A 72. jel? Ja, otišao sam pravo. Da. I onda kad si otišao u Njemačku, naravno počeo si, što kažeš, ti još malo uvježbavati, a onda slijedi ta tvoja prva kazeta, to je što si sad spomenuo, dakle Kamen plače i Dodjelo. A ko je to napisao, te dvije pisme? To je napisao Dodjelo raditi u tuđini Jerko Rezo iz Rakitna, a ovu je napisao Kristovu rođenju, je napisao i Kamen plače Mirko Lesko pokojni, on je pokojni. Da. Eto, dakle, 70. odlaziš u Njemačku i ta prva kazeta izlazi 1976. jel tako? Tu negdje, može biti godinu prije ili... Dobro, ali tu da negdje. Ali evo mogu ti reći, ja imam čak tu original koja je iz Njemačke, dakle, imam baš tu original i to od jednog gastarbajtera sam naša, baš original kazetu i mogu ti reći, kad se prvi put sluša i meni suza kanala na oko, baš si otpivao onako gastarbajterski tužno, jel? Zato mi je i dan danas među dražim kazetama ovim guslarskim, prava ona gastarbajterska tužna. A onda kad smo se ja i ti prvi put davno sastali, onda si ti meni pričao te zgode kad si ti to sve snimao u studiju u Njemačkoj, jel tako? Jesam, ovako studio koje što je vaš, ovako jel? A još je bila još velika zanimljivost bila što su sve ti bili ti tehničari su bili Njemci. I nisu oni imali pojma šta im se dogodilo, jel? Šta ti smeri kao pričao da su oni dok si ti pivali ovi snimač da je koluta očima, da nije on uopće shvatio čemu je stvar. Ja sam to prije sat vremena nego će početi pjeva, njemu objašnjavao kako to ide, kako mi mora mikrofone namesti na gusle, kako mi mora na usta, da to može biti više kao prirodnije, ne kao rock muzika ili nešto, ali i stereo, ali i ne puno sterea, kako mi kazati, ali uglavnom prirodnije. Pa mogu ti reći da je dobro snimio. S obzirom da čovjek uopće nima pojma, niti doticaja, Njemac je ipak ali eto to mi je bilo smišljeno, da i dan danas uvijek zamišljano kako cijeli ovaj studio, ti vamo gusliš, svi ovi Njemci, vi se krste, šta je se dogodilo? Šta mi je se svidilo, bilo je mali studio, manji studio, amaterski, to je jako dobro za gusle. U kojem gradu je to bilo? U njemačkom gradu Pforzheim. U Pforzheimu u studiju se to snima, da. I tu kazetu si ti... Ne Pforzheim studio, to je privatni studio. A, privatni studio. Privatni studio. I onda to si ti izdao za svoje potrebe, je li tako, te kazete? Pa u početku jesam, a posle se to pokazalo, tražilo se posle to. Dobro, ti si u Njemačku u ono vrijeme biće nije bilo puno guslara, jer kad su bili ova naša hrvatska ta večeri, jel, onda su tebe pozivali. Većinom mene, to je jedini guslar u Njemačkoj što je se pojavio. Koji je bio aktivan, jel, u Njemačkoj. Onda ti biće nosio te kazete. Jesam, nosio sam kasete. Eto, to mi je u biti ženin čača, on je iz Minhena, onda se sigurno i tamo zasvijel. Jesam, i što bi se zahvalio jako oni hrvatskim katoličkim misijama i svećenicima tamo koji su jako to promovirali, najavljivali su me tamo i tako da sam ja to...
kad smo već kod izdavanja tih kazeta, možeš li se, Vlado, sjetiti, dobro, ti si izdao puno kazeta i ovih CD-a i ploča, koliko ovako otprilike si izdao, možeš se sjetiti? Ne, evo, otprilike, ja mogu vam reći točno da sam izdao 14 kazeta, Eto, bila je prva ta, možeš li se sjetiti možda druge, koliko si u Njemačkoj snimio, samo tu jednu ili više njih? Ne, u Njemačkoj sam snimio 3. Koje su, ako se možeš se sjetiti koje su to bile? Kamen plače i koja je druga? Gospi u Međugorju i Gorki Zalogaj. I Gorki Zalogaj. Ja. Eto, i to bi volio. To isto bi će Gorki Zalogaj, isto gastarbajterska tema, jeli? Ja, ali nije. A nije, jeli? Ja, nije nešto na drugu temu, jednom to... Ajde, to ćeš jednom kad se vidimo, baš ćeš mi je donijeti, dajmo prisnimiti. Ajde, to će me baš zanimati. A dobro, ovo ostalo si onda snimio ovdje u Hercegovini, u Hrvatskoj. Jesam ovdje sve ovdje u Mostaru. A reci mi ovako, koja je od svih tvojih najtraženija do sada bila? Ja isto to najviše kako čujem okolinu, moje slušatelje. Koja je najtraženija? Najtraženija Diva Grabovčeva, koju ćemo i večeras predstaviti. Može. Evo, za naše slušatelje odmah da kažemo sada, predstavit ćemo večeras dva tvoje albuma. To će biti ona baš original, što sam ja prisnimio, baš original kazeta iz gastarbajterske arhive iz 1900, sredine 70-ih, dakle Kamen plače, i bit će ova Diva Grabovčeva, to će isto biti, dakle te dvi, dakle ova tvoja ova prvi album i ova najtraženija. Da. I sad me još ovako zanima, ovako dobro, ti si ovako malo pa u Njemačkoj, pa dođeš ovdje, vamo tamo, pa ti imaš neki odmak, pa me zanima, ti pratiš naravno i ove druge guslare. Ima li razlike u guslanju između onih vremena kad si odlazio u Njemačku, dakle iz 70-ih, i dan danas kako ova mlađarija gusli? Ima li razlike u guslanju samom stilu? Je li se to razvilo? Aj ti ovako malo to nama objasni. Ja sam mišljenja da ima razlike. Vidim, ti si ovako više mirniji guslenje. Ali što mi se danas, što sam uvidio, prije se više starinski guslovi. Točno po starinski. A danas se malo, današnje vrijeme mladi guslari ovo čuje malo da više se razvlači kao na crnogorski, što kaže ljudi na crnogorski. Ja na crnogorski. Malo na oštrije. Dobro, melodija je stvarno super, ali šta ja znam, tada sam slušao ljude prije, oni su čim malo na crnogorski gusli, a nije to baš veli na crnogorski gusli. A dobro, eto, tako je bilo. Dobro, onda je bilo to kao minus, a danas je to ono što ljudi traže malo življe. Ali dobro, i gusle same kao gusle, i one su reka bi, kao život, razvijaju se i oni uvijek, jel tako? Je, točno. A ja sam uvijek pazio na to, da vam iskreno kažem, nisam ni pazio na prste, ni na pratnju, koliko sam pazio da mi se riječ razume. To sam uvijek, kad sam učio guslit, uvijek sam imao to za važno držao da je tekst važan. I da bi se trebao svaki. Danas mi tako ljudi govore da mi se kao svaka riječ razumije. Pa mogu, ja se slažem s tebom. I meni ipak gusle, kad pivaš o nekoj temu, da je uvijek važno da te slušatelj razumije o čemu ti pričaš. Dakle, sama poruka. Naravno, lipa i melodija, lip je glas, ali mora biti ta poruka, jel? To sam u početku radio, onda sam posle malo uljepšavao, probao uljepšavati malo prstima i pratnjom samih gusala i to. Tako da sam Reci mi, Divu Grabovčevu, sjećaš li se koje godine si izdao? Ja mislim negdje 82. 3. tu, 4. tako ne. To si isto ovdje snima, di si snima to? To sam snimao, kao se sjećam, mislim da se sjećam da sam u Mostaru. A u Mostaru. Dobro, moj Vlade. Eto, ja ti se zahvaljujem što si došao ovdje, malo smo popričali u tebe, jer ja mislim ti si isto jedna od guslarskih legenda Hercegovine i drago mi je da te mogu predstaviti večeras ovdje u našoj emisiji. Ja ti želim, a šta ću reći, evo, ovo lito si opet ovdje, pa se opet vraćaš u Njemačku, jeli? Ja sam ostajem 3-4 mjeseca. Pa ja se nadam da će brzo doći i od tvoje žene ta penzija, pa da ćeš se vratiti za stalno. I ja se nadam i to baš željki vam. Eto, jedno kad se vidim,
to si mi obećao, baš me to zanima kako se zove taj treća... Gorki zalog. To me baš zanima. Eto, to još nisam naišao na to, pa ćeš mi to jednom doniti da mogu prisnimiti. Nema problema, ja prolazim kroz grude. Pa ćeš ostaviti, a i naši slušatelji sigurno želje ovako, pogotovo mene isto ovako uvijek zjelim, znaš, kad predstavim ovako guslara, uvijek me zanimaju te stariji albumi, nego ovi novi, uvijek se oni malo ovako, inače volim ovakove starinske, starinsko pivanje što ti kažeš. Pa moje mišljenje jesu ljepše, malo zanimljivo. A reci mi ovako, kad pivaš za svoju dušu, koje su ovako teme koje ti najviše, u kojima voliš ti pivati? Drago mi je pivati dosta religiozne ove teme. I ovo baš Smrdive, Grabovac i to. A onda jedno vrijeme sam prešao bio ratne, sam naš. Dobro, kako je bila vremena takva. Faka bilo, aplauza puno i sve to. Onda sam vidio baš to i ne donosi baš nešto puno. Znaš, prošla su već toga vremena i to, onda sam opet se vratio. Na ove religiozne teme. Ja i tako, Ajde, dobro. Ja i malo ovako volim šaljive zapjevat neke, sad ko što sam bio u Vitini, sam dole guslio, malo nevjesta i svekrva, tu je se malo... one narodske, starinske šaljive. Baš. Ali inače ovako primijetio sam, uglavnom voliš te tradicionalne neke starinske teme. Baš. Ne pivaš baš sad o nekim novim temama. To je puno bilo od Mirka Leska, moje puno toga, baš od tradicionalne te pjesme snimao i tako. Sastavljao i tako da su mi se jako dopala i dosta sa njegovih pjesama. A reci mi sada kad si u Njemačkoj, pogotovo sad kad dolaze ove mlađe generacije koji su sada u Njemačkoj, je li se događaju još te hrvatske večeri, ta družanje, hercegovačke večeri? Ima li tu ljudi još ili je toga manje i manje? Ne, ali ne često ko prije. Ne često ko prije. Prije se 4 puta godišnje pravila zabava, dolazili su pjevači iz Hrvatske i sve, ali sad nekako jednom ili 2 puta za Svetog Nikolu i za Fašing zabavu. Da, za karneval. I to i dođu nekad pjevače doze, ali nekad iz Njemačke, zavisi kako se... A reci mi, sama tradicija u Njemačkoj, je li... Mislim, jel su među ovim mlađim generacijama, jel su još traženi ovi... Gusle? Jesu, ali neko prije. Ipak su to ove mlađe generacije. I baš od kada se prešlo na CD-ove i to, neke mlađe generacije baš traže, hoće da imaju CD modernije, ili MP3 i to. Da. Dobro, vrijeme iđe naprijed, nosi svoje. Točno. Dobro, moj Vlade, eto, drago mi je da smo malo popričali, kako sam rekao, večeras ćemo predstaviti dva tvoja albuma. Prvi album će biti taj tvoj prvi album iz sredine 70-ih, Kamen plače, i tvoja najtraženija, najslušaniji ovi album Diva Grabovčeva. Dragi moj Vlade, puno ti hvala što si došao, ja ti želim sreću i zdravlja pogotovo i naravno želim da što prije da se vratiš kući ovdje u Hercegovini. Hvala. I još za sami kraj da te upitam, čije su gusle, ko ti je pravio gusle na kojima sad sviraš? Gusle te koje sam otac kupio, te sam naučio. Aha. Onda sam htio poslije ima malo ljepše gusle, onda sam te gusle ima 25 godina kod Sarajeva u Ogošću. Kod ovoga, kako se zove? Marko. Zaboravio si prezime. Da. Bijatović, ja mislim da je Bijatović. Da. I on je to pravio za Hrvate, te gusle, tako da sam tamo, i baš su mi, ima ni dan danas, baš mi dobro prema glasu, jel pogodio ti je? Ja. Dobro, moj Vlado, puno ti hvala i eto, i se opet vidimo, naravno. Da kako. Živio mi. Hvala, pozdrav vama i slušateljima. Ajde, živio mi. Živio.